যে recently issue soli tongo je SIR ebakai nini kabangma molestations rape case rock sini Tripura state je soli tong mani tai recently the political development ebakai the political awareness a topics rock no salainani bagino tini no rock ni buskangwa ang live ma phaike haisi खाखायो जतनो काहाम न तंगना माने आंनि दङ नेटवर्क किसे इश्यूज नि बागै कसार प्रॉब्लम थाङो हाइपनो ट्राई खायनाय दाति फापात कक सालायनायनि बागै दिनैनि फार्स्ट डिस्कशन नखा SIR बोनो फुल फॉर्म साना थांगा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन दाबो गोबांमा बर' त्रिपुरा हास्टेबो बो जों सालाय दङ सानलाय दङ डिमान्ड खाय दङ जे बिहारनि स्टेटनि हाय त्रिपुरा हास्टेबो जे SIR एबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स न नांगौ होनैनाय दाबो कक साना थांगा हंके स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स तामो एबा पर्टिकुलारली ताङै बिहार हाई स्टेट सिमिनो अबो लागू खालायजागै इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि हयते अबसना खालायजागै दं तबो बिहारो बसकांनि नवेम्बर मंथ जे स्टेट असेंबली इलेक्शन इंनाय ओ स्टेट असेंबली इंनानि जस्ट सकां बोंनि स्टेटो कायसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि थेके एबाखाय ECI नि सिमी कायसा SIR नितिक्लायजाका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन खालायनायनि बागै जे वोटर लिस्ट रखनो वोटर्स रखनो एक्यूरेट खायै तिख्लायै वोटर्स रखनी सय जेन्युइन वोटर्स रखनी राइट्स न प्रोटेक्ट खायनायनि बागै SIR तिख्लायजाखा आबोनि से सिगां जों साइमन बिहार 2023 वो ओबहायनो रिविजन खालायजाखा बुंनि आबो परे ताबो 22 years नि परे 2025 ताइसे खालायजागै दङ ताबो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नि बिसिंतो एबा आबोनि से सिगां जे बिहारनि सिनारिओ नरक साइमनो इलेक्शन कमिशन्स ऑफ इंडिया नि होइते प्राय 65 lakhs I repeat the number of the voters 65 lakhs electoral rule ni hoite ti khlaizakha electoral rule ni hoite delete khlaizakha recently ni kok saitong tabuk sanani thangkai Tripura Hasteni population as per the census report of 2011 were having only 37 lakhs whereas Bihar the recently election commission of India ni hoite the notifications eba delete khlaizakmani vote price 65 lakhs borok ni voters no delete khlaizakhaisi आरोनि बिसिङाव गोबांमा बरक थैजाक दङ गोबांमा बरक माइग्रेट इंगे गुबुननि स्टेट रग सेटल इंजाक दङ गोबांमा बरक फेक वोटर्स आगे जे दंमनि कायसे बरकनि 3-4 ता कन्स्टिट्युएन्सि आव वोटर्स जों दंखा आबरकनो नरजाखा ताइ गोबांमा आबहाय कायसा थै थांजाक कायसा माइग्रेटिं थांजाक कायसा गुबुननि हास्टेवानो सेटल नङि दंखा आबरकनो नर्मानि परे प्राय 65 lakhs voters delete खायजाका इलेक्टोरल रुल्स नि होइते ताबुसिनि त्रिपुरावबो जतनो जों साइमानो इलीगल इमाइग्रेंट्स नि ति एबाखाय जे निनि बांलादेश ते म्यांमार ओ दुइटा देशनि बरर रिफ्यूजी जे इलीगल इमाइग्रेंट्स रखनो डिटेक्ट डिलेट the deport खायनायनि बागै लास्ट टाइम नरक साइमान खाना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि होइते कायसा जे डेडलाइन तिख्लायजापानि 30 days नि बिसिङो किन्तु जों जतनो साइमानो त्रिपुरा हास्टे निनि 856 किलोमीटर जों बांलादेश बॉर्डर पे शेयर खायतों हायसि तीनटा दिक दिए तीनटा साइड जुदि इलीगल इमाइग्रेंट्स दङनो हंकांके बांलादेश नि इलीगल इमाइग्रेंट्स इंडिया वन हाबो हंकांके दिल्ली वो तो थांगलाक बॉस सकां
Punjab to thanglak bo saka Rajasthan to thanglak saka Gujarat to thanglak saka biang ti phainai boni gateway biang ti lama biang ti sida Tripura haste ni bising ti nyo borok hapnai nge tab joto no phaimano Tripura haste wo illegal immigrants ni songka busak jorati bangri tongkha Punjab ni bororok aware ngo illegal immigrants no ti wana cinta nangzago Gujarat ni bororo illegal immigrants no ti tension nangzago Delhi o tongne boro illegal immigrants ni ti tension nangzago haisi kintu Tripura haste wo aboni saipano bisi judi tong ga Tripura haste wo tong nge jemon Biharo 65 lakhs voter sokno delete khaima hai judi sengbo chaitok mungtong khangkai government of pressure rimang khangkai election commission of India no pressure rimang khangke sini o Tripura haste wo bo seng the illegal immigrants rok tongmani borok no seng delete khainani ma chaitok nai khorang mati sanai ek nge jotono palbak sakama phaine haisi omorok no ti seng kothai buskango TTADC election nani thangi tongo 2026 so it's very much important and crucial haisi just miyani keso the leader of opposition from the parliament Sri Rahul Gandhi kaisa press meet khaika press briefing khaika norok nukhana bini o press briefing ni bisingo sungtam saimangkha borok sample ti khaika Karnataka state o kaisa particular constituency wo the election conduct khlaimani fair ngi de tong genuine khai de tong na bahai ke abo 30000 kha bini a press briefing ni bisingo sung saimangkha prai kaisa constituency ni borok sample karimani total voters sangkai a constituency wo 6,59,826 voters o 6,59,826 voters ni bisingo 1,250 voters totally fake voters kaisa borok nita munukha kaisa particular borok 70 bosorni boyos hose first form 6 kangke form 6 ni ko kang kisama sanai form 6 sangkai je borok puila vote rnani nai tongo first je voters rok kai form 6 no fill khaimani bisingte borok eligible ungu haise 70 bosorni bororok pojonto se form 6 no fill khaye election no the vote rmani abo hairo case mia leader of opposition Rahul Gandhi ni bisingte singnukha kaisa borok ni house number nga 0 kabangma abo hai botong nok ni address pojonto se krei house number nga 0 bufani bumung tamo ka bufani bumung krei picture qualities kam ke krei epic the voters list tong mani ajao kam ke krei ro nge tabuk nai nei di kaisa the fake voters 8 ingma bai hazar fake voters 8 ingma bai democracy war the constitution of India was this rights razakha our rights rok jotono violate ing thau haisi tini Maharashtra hai jagao kabangma oba hai incident sungi tong situation prai 54 lakhs voters hai 8 ingi thangka just before the 6 month of state assembly of Maharashtra abun bagi Tripura wo joto sini Tripurani the real son of Tiprasa real son of the state ro sung aware mangnai obonuti mokol khulugui vigilant mangnai haisi tangka of fake voters rok judi 8 ingi thangkang kangke democracy is a right voting is a right voting ni rights number constitutions of India wo je sini songbidan no khoroksa borok only kaisa vote runani rights razaka haisi kintu tini tamunu kaisa borok kabangma voters list namai tini Madhya Pradesh vote khaitongo Maharashtra wa borok no borok vote khaitongo
Bihara borok borok vote khai tongo Karnataka wa borok borok vote khai tongo abo hai rok ma situation sing nugui tongo haisi jate Tripura wa abo hai ta ang thu taba Tripura wa abo hai tang thu khlaina ni bagai tamo khlaina nang abo sing kisa discuss khlaina tabo je kono recognize political party ro state ni angkok sai tongo borok ni annexer ni bising tui the first BLA kaisa constituency wo khoroktam BLA chongjak nai sabrok BLA the vote level agent of vote level agents rok ni daitto tongnai the khoroktam vote level agents kaisa constituency Romdi Mandai kaisa constituency Simna kaisa constituency Nini Majlispur kaisa constituency Telemora kaisa constituency Asrambari kaisa constituency Ramchandragat kaisa constituency abo hai kaisa constituency wo khoroktam boot level agent chongjak nai o boot level agent rok je khoroktam chongjak mani kaisa particular constituency wo second BLA rogo khetam khlainai borok je polling stations rogo kaisa borok chongjao nai haisi nga borok ni daitto tamo যে BLO এবা খাই বুথ লেভেল অফিসার্স রক বাই কাহাম কে কানেকশন খলাইয়ে কোঅর্ডিনেট খলাইয়ে যত যে ফেক ভোটার্স তংমানি আবনো আইডেন্টিফাই খাইয়ে ডিলিট খলাইনানি তাই কতাল ভোটার্স রক যে বয়স কাজা 18 ইয়ার্স রক ইংজাক রক প্লাস ইংজাক রক বরক ন এডিশন খলাইনানি এড খলাইনানি Tabu kabangma jaga wo kabangma constituency wo borok thimani pore a gthei ingmani pore bongni vote norjagya kho abo hairok tong abo hairok no BLA rok ni daitto tongnai borok delete khlainani so BLA means the boot level agent tongnai rok bo jesa political party ni phanong thu hoito bo BJP political party ningmano হয়তো ত্রিপুরামথা পলিটিক্যাল পার্টি নিংমানো হয়তো কংগ্রেস পলিটিক্যাল পার্টি নিংমানো CPIM পলিটিক্যাল পার্টি নিংমানো যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থু কিন্তু বড় ব্লাই খাই রেসপন্সিবল তঙ্গ বংনি দায়িত্ব তঙ্গ যাতে কাহাম কাই চাই থরই নাইতুগুই যে জেনিউন ভোটার্স অকনি রাইটস ন প্রটেক্ট খাইনানি যদি আবহাইয়া খাই সিনি Fact voters roktebu 8 ingnai delete khlaijak yangnai je kthingjak rok abono kuno political party rok faida nawi last digi fair ungla khaisi election so abon bagai BLA rok ni blai ke daitto tongo obrok no naituknani o je sing SIR sanmani je special intensive revision a special intensive revisions rok no khayasini sakang no BLA rokni thani blai ke kotor daitto tongo boro kaham krengkai nayi obono che thuri nayi je fake voters rokno identify khainani haisi right so buskangni election blai ke important o jorawo sini bagai joto je citizens of Tripura tongnai rok real citizens tongnai rok obo hai rokno identify khainani bagai sungma chai toknai haisi right so ang koinai joto BLA je boror appoint khaijaknai je kono political party ni borok kaham krengkhabono che thoroi naye genuine babe borok identify khainani thu haisi so Bihar tabuk jemon kabama borok wana jagu SIR eba special intensive revision ingmani pore baksa media ni bisingti sawo bong arobo the real genuine of citizen the voters drop documents submit khaimani ani bagai voter list ni hoite delete khlaijakha Tripura wo kabangma Tripura sarok sini tongo documents kaham kai khlaijakya documents kaham kai krei bongni situation tamung nai bongni condition tamung nai tabo as per the SIR ni bisingo kabangma prai 12 ta hai aro list khlaijakha document Nini passport tabo recently order no yet khainen bagai opposition political party rock pressurized khaima by borok tabung sinai Nini birth certificate rock 1987
ni pore je parents rok tongmani aboni jagani documents rok oba haike kabang ma documents show khaine ni bagai a jaga as higher ni bisingti saklai jakhaisi as per aboni report no naima pore se je election commission of India decide khainai যে রিয়েল জেনুইন ভোটার্স দা না ফেক ভোটার্স দা না খায় অব কোনো পারপাসফুলি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নো ফায়দা রেনান বাগি দা খ্লাইজা খা আবরক তাবু খ্লাইজাগি দং সো ত্রিপুরা হাস্তে ও কোনো ওয়ানানানি ক্রৈ जोंबो চাইতো গুই দङ হা বুবাগ্রা চাইতো গুই দङ তাই বিনি চাইতো মানি বিসিংতৈ যে ডকুমেন্টস রক জরুরি নাংকো গুই দङ অবরক নো जों Tripura sarok ni bisingti bahake sing solution klaiman we are trying our best haisi right so aboni ti kuno tension nangnai kre wana jaknai kre chinta nangjaknai kre okay tabuk te kaisa recently blaike ang kha dukhu nango tai bkhau kosto bo nang haisi recently sing haino hai te kaisa case manjau kha khoroksa bukhuk juk bisramganj area ni je Guwahati ni firo guitong furu Tripura haste bo baso je mall station khlaijak mani hamya nozor bai nasik jak mani chaya samung sitra khlaini rok bai je tong hamya sitra tongnai rok bai je hamya nozor bai nasik jak mani aborok like case nu guitong tini India war naine ni thangkang ke blaike one ama sincha haisi as per the National Crime Records Bureau the 2021 ni report ni mote 2021 ni report the National Crime Records of Bureau ni mote 31,677 every year India wo rape case ni bag registered dung যদি আবো পার দেও নাইনি থাকাঙ্কাই প্রায় 86 জনা এভরি ডে ইন্ডিয়া ও রেপ কেস মানে সুংনুগু হাইসি রিপোর্ট নি মতে তাবু ভেরি ইন্টারেস্টিংলি ফাইজাও দিয়া রিপোর্ট যে মিনিস্ট্রি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যে 2014 ইসিমি 2019 জর রিপোর্ট টি ক্লাইকা নরক শকিং জাগানে Tripura State ni the report ni mote 2014 to 2019 the Ministry of Women and Child Development ni bisingte the report kongma ni mote 0 Tripura kaisipano rape case se unya 14 isimi 19 jora kintu reality wo the real sound of the state tongnai ro sung hai borok tongnai ro genuine citizen tongnai ro sung saimano Tripura wo judi nainani thangkai India ni judi nainani thangkai real data kari khangke Tripura wo se number 1 सबसे rape case tabu ungan haima tongangke jebabe broad daylight rogo sini bukuk juk songno misbehave khlaijago molestation khlaijago sal kathang rape khlaijak mani case rok sing kabang manugui tong haisi aborok ni bagai kintu the report do the Ministry of Women and Child Development no 0 nei rizak haisi kintu othoso practical no naine thangai kabang ma ba case report nongkhori tongo Delhi se every month se singkhnai tongo every day haisi singkhnawi tongo haisi ba case thanai koyek mas ka khoroksa bukuk je bini college thang tongfru sal kathang broad daylight do khoroksa chaya khlaine borok otu bisingo bono yak rok mihimka hamya nozor bai nasika gali gulas khaikya oino bad intention bai enko khlaikya phole last jige habubagrani chaitok mungbai sung YTF no barjar mani pore sung abono krak protibad khaima pore police proshashan ni yago sung ya farman pore afruni only 12 hours by sung abo hai crime khai tongnai rokno sung romoi mankha kintu all the time to sung always everywhere sung sogi mani sin khorang bo I think society basana nangnai society awareness na nangnai
te society ni joto borok obo hai case no tui obo hai incidents no tui obo hai situations no tui sung khorang mati sanai haisi sung tamunuk jora jora nini buskango khorokso bukuk jug molestation khlaijak tongkha yak romjagi tongkha saya borok bai torture khlaijagi tongkha sungwan sugoi ani le tam thang ani tam lena dena o jagawo it is better that I keep silent no my friend a bukuk jug ni case ngma hai tomorrow it may be in your family as well nini nu khungobo ngmanu khana nini jati ni bisingo bo abo hai case ngi manu a taimo nung blame ta khadi kebo kok saya ne haisi so abo ni bagai sung joto society wo je jaga wo ba hai incident sung tong khangkai gana gini ni bororo judi obo hai incidents no nugui tong khangkai saimani tong khangkai norok khorang mati sanai ma chubanai help ma khainai protect ma khainai tai women's ni safety no taibo krak khai banchi rena ni bagai rak rena ni bagai every one of us ni responsibility tong haisi right so ang taibo ma sau tang ni dino kobang ma sin agur tola pori tong nai bukuk juk songrok bo norok no ba ang yak jur khai request khayu যদি ন কোনো জায়গা রগ নখরনানি থাকাঙ্কে টিউশন রগ থানানি থাকাঙ্কে কোন ফুরো হর হর নর টিউশন মা খায় কোচিং মা খায় স্টাডি মা খায় অন্তত প্যারেন্টস রক ইনফর্ম খাইদি তাই লগি বরক টং মান খাঙ্কে ব্লাই ব্লাইকে যাও তাই অলওয়েজ ন গানা গিনি যে পুলিশ স্টেশন সকনি কন্ট্যাক্ট নাম্বার টং খাঙ্কে ব্লাই ব্লাইকে যাও any incident sangka immediately report khaina ni bagai any incident sangka immediately kebono sahorna ni bagai am bagai norok no ang koijao je pori tongnai students rok samung khai tongnai je sini bukuk juk song ontoto gana gini ni police station sokni contact number tongna ni bagai emergency helpline tongna ni bagai tai man khangke important samung khai sin sa horogo nokodi hayake avoid khlaidi horni 9 ta 10 ta rogo yang nongkhornani haisi en nongkho kangkai ontoto nini friends of ni knowledge tondi te mang khangkai saisung yakare borok rokbai thangnani bage abo nangko go haisi tini kabang ma ba case unko ngui tongu je rapist rok bor kuno religion sia bor kuno caste sia haisi anyone abo hai tongui tongu haisi India wo abo hai blai blaki case bari za phasik saka national crime records of brew 2021 ni 31677 every year ongui tong pardese prai 86 case nugui tong haisi aboni bagai sung overok no blai blaki aware ngna ni naw parents rok bo time to time information nai tong na ngo bongni sajik song bongni sajila song boro thangi tong boro pori tong bo jagao coaching khlai tong bo jagao jobs khlai tong abrok jotono informations nawi tong nani naw haisi ka abuni bagai sung safety ni bagai sini sak ni inko ni bagai sung jotono obo hayo sak thari sung safety sak no matoni nai haisi so blai ke important tai blai ke kha dukhu na mo haise tabuk ni jorao je obo hai case sung tongmani rape case sung tongmani society rok sung ma basanai society rok sung thansamang nai society rok joto thansangman bising tei obo hai bororok ni against sung kok mati sanai right takte ke sha sung topic political je awareness niti sung kisa kok salainai kabangma tabuk doubt ngjagu thanai 2nd March 2024 o tiprasa accord eba tripartite je accord sign khlaika 3 stakeholders government of India government of Tripura tai Tripura mo thani bisingte o je tripartite accord tabuk phano implement inya khoni bagai kabangma question khlaijagu
borok sungu biang thangka je tipra mothani bobagrani accord khlaimani ang obono sanani musungo bobagrani leadership by tipra motha accord sign khlaika accord sign khlaipano runai rokni authorities saboni thani a power strong central government je delay ngi tongmani abki tipra motha musungi de delay khlairi ton central government je delay khai ton mani abki tipra motha dadagi wi de delay khlairi ton tipra motha jotheshto pressurize khlainani bagi chai to guitong and pressure ribotong haise government of India no Minister of Home Affairs State the honorable home minister thanai lok sabha election no nini Kumar Gatov haye in front of thousands and thousands public ni biskango je saklaimani tiprasa accord ni bisingte abto fake ya so sini daitto tamo sengke sannai si renaya and riyasa pojonto seng sanino tongo sannai tai o accord no implement khlainyan bagai ja khlainyan nangmani seng khlainyo tong haisi tabo ang sanani muso CPM high political party Congress high political party no instead of blaming the Pramotha they should come together with the Pramotha political party and pressurize to the government of India to the government of Tripura haisi amoni bagai sung omorok no sithai klayo haisi kaisa borok just political fight ni bagai political issues no te mileage nane ni bagai ti Pramotha bubagra no blame khayu bannorok nukna ha bubagra national media o kok saitongo ha bubagra kabangma podcast the national o nini broadcast khaine rok bai connect ngai ha ni rights ni bagai ti prasani rights ni bagai tiprasani je jengzal ni bagi kok sai tongmani ekta time o great tipralen issues only agartala hai jagao kok sajago tini great tipralen no sabo saimani tongsari maharashtra hai jagao maharashtra ni borok tini great tipralen no support khai kok sai tongo bihar hai jagao bihar ni borok tini great tipralen no support khai kok sai tongo tini gujarat ni borok comments ni bisingti sai tongo Greater Tipraland ungnani nangkugu ni haisi la othoso sini old state ni sini tiprasaro kubuni political party ni janda romja khne bubagrano hamia silsawoi Greater Tipraland ni birut khaitong are baba one suk thaiklayo haisi Congress high political party khaye sabono kotor sanamna ba ha Sudip Rai Bormon hai song boroknon kotor sanamnani bagi Congress o khasik tonani ble BJP high political party kai samno kotor sanamnai Manik Saha song hai boroknon sanamna ble Biplop Dev song hai boroknon sanamne ble ha nini Tinku Rai song hai boroknon sanamne ble Rajiv Bhattacharya song hai boroknon sanamne ble ha CPM high political party kai samno kotor sanamnani bagi khasik tong Manik Sarkar songhai boroknon sanamnani bai khasik tongnani ble othoso hani soisu genuine o hani malik ha bubagra je babe kokti sai tongo dofani bagai hani bagai rights no tumnani bagai abono khai logirenani bagai sung sakthariya kubuni dofani borokno ti sanani bagai sung sakthari kokti sawai tong kubuni borokno kotor kok sanamnani bagai sung sakthari ti sai tong Tini ang miyani incidents kisan nukha tai saya ni tongpan mas hasinai ang CPIM ni khoroksa leader khoroksa leader CPIM ni sini brother Kumud Deborma ang bini proti respect tongo honor tongo tai bobai ani kuno personal engko bogrei but yet ang mianu khabono je kaisa borok charta student organizations rok miliwoi agortolao kaisa agitation borok khlailakya
বেঙ্গলি এবা বাঙালি ভাষানো তুই বড় কাইসে কক্তি সালাইখা বাঙালি ভাষা লাইকি ইম্পর্টেন্ট 10টা যে ল্যাঙ্গুয়েজ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নি বিসিङ 5th নাম্বারও ক্লাই হনি ব মিয়া কক সামানি আংকিসা মিডিয়াও নুক খাইছি তিনি আংসিনি ব্রাদার কুমুটনো অককনো সানানি মুসুङ जेफुरु त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशंस रो त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशंस रो बा कबांगमा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस रो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आमानी कक कक बरक नि बागै वाटर कैनन यूज खाइजगै लाठी चार्ज यूज खाइजगै लकाबो दादावै सप्रागै बुजाक फ्रो किन्तु কক সাপোর্ট রুই খাদুন উকজাকমানি মরাল সাপোর্ট রমানি নুগিয়া কিন্তু মিয়া বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ নি বাগৈ আসক খাদুন উকজাক বর যত থাঙै সাপোর্ট খাইयो सिनि त्रिपुरा सार आं बेंगली लैंग्वेज नि बिरुदिया যথেষ্ট রেসপেক্ট অনার খাইयो তাই বলিয়া निजिनी आमानी भाषा कक बरक नो खिबिवै निजिनी लैंग्वेज नो पगै गुबुनी दफानि बागै कक तिसाइमान हुंकाय why can't you speak for the rights of our people हाइसि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नीति तो एक बार फनो कक साया सपोर्ट खाइमानि सुनु गया हाँ ओंखाय आबोनि बागै जों वाना थाय वान सुख थाय क्लायो CPIM पॉलिटिकल पार्टी ठीक न क्लायो हुनपानो जेफुरु दफानि बागै हानि बागै निजिनि सिनिमुंनि बागै हिंकांके जतनो पाल बाक्साकै थानसां थाय क्लायो मणिपुर जेफुरु मेटी वर्सेस कुकी रकनि क्लास दङै दङ बीजेपी थु कांग्रेस थु जतो पॉलिटिकल पार्टी या करे one voice in borok kintu yakare hat dofani bai kokti saw kintu sinor tam nukjak jati ni sai pano dofani sai pano somas ni sai pano political party se sung kusugo nukjak haisi aboni bagai sung blai ke one suk thai klayu पॉलिटिकल पार्टी थांनाय फायनाय तिनी पावरो तंगो खना पावरो करिंगनाय किंतु हा दफानि राइट्स लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स लैंग्वेज नि राइट्स अबो सारा जीवन तंगनानि नांगना हाइसि सो आं कोन्यानि मुसुङो ताबो CPIM सिनि त्रिपुरासानि बिसिङो पुलिट बुरो पर्यन्त मेम्बारशिप दं सिनि बरम गनां जितेन्द्र चौधरी Bonoba ang konya ni musungu leader of oppositions unginai state assembly wo tripartite accord rong ni bagi kok sana ni bagi state assembly wo roman script ni bagi kok sana ni bagi state assembly bisingo nini Tripura sarok ni rights ni bagi kok sana ni bagi haisi sudu political party wo melar mato je pressurize khaijak ma be simi kok sakani unya Bonobusung like honor kayo respect kayo the leader of opposition no and I believe and I hope buskang ni halo bo tiprasani rights ni bagi kokti sanai tiprasani je buskang ni nangkok mani rokni bagi kokti sanai haisi judi kubuni dofharo bongni rights ni bagi political party no ya kare thansa manu ke sungti prasarok tangi mania thansa mang na haisi political party ni फायदा ni bagiya for the rights of our people so ang koine ni musungo joto sini khapang ni takuktai bukuk songno norok buba grano je poito khlais norok logi rekha a poito kunu dino buba gra maganang thana regla a poito no kunu dino bo dhuka regla bo tabuk bo saino tong haisi every day Shanghai normal borok ni se botaibo bisi hard work khaye
गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो प्रेशराइज खाइतों नेशनल लेवल तिब्रासानी कॉक नो सानानी चाय तो गुइतों इंटरनेशनल लेवल सिन तिब्रासानी कॉक सानानी चाय तो गुइतों तो हाइसी सो जों खा लगुई ना सिं थाई हाइसी जे जरावनी 25-30-35 बছর हाय गुबुनी पॉलिटिकल पार्टी नो सपोर्ट खाइक्या अथस काइसा लैंड राइट्स मानी सुनुग्या पार्लियामेंट काइसा बार तिब्रासानी राइट्स नि बाय कॉक साजं मनुग्या इलीगल इमाइग्रेंट्स नि ती कॉक साजं मनुग्या नर उ दिननि रिपोर्ट नो नुखना नॉर्थ ईस्ट नि बिसिं सबसे इलीगल इमाइग्रेंट्स नि बागै ताबु कॉक सानाय के साबो सिने हाबुबाग्रा बो खरकसा चीफ मिनिस्टर बुया बो खरकसा कैबिनेट मिनिस्टर बुया बो खरकसा निनी नेशनल पार्टी नि लीडर्स बुया but yet bo तिब्रासानी थै इंगै जे बाबे इलीगल इमाइग्रेंट्स नि ती कॉक साइतों तिनि सारा इंडिया स्नुगुइ तो हाइसी आमोनि बगै बुबाग्रानी जे चाइतोकमानी बुबाग्रानी जे ख्लाइतोंमानी सुं जतन लगिरे थाय ताइबो मा सावो सिनि दफानि बिसिङो बाक्सा बरो तिनी काइसा नो खिखलायनायनि बगै काइसा नो पॉलिटिकली हैंडिकैप खलायनायनि बगै चाइतोकमानी नासले लाइमानी आबो हाय राजनीति रक नुगजागै तो हायसि आबो रकनो जों माया करथाय सुदु बुकुक बाय सिमि जों दफाना हामजागु दफानि बगै जों थैनाय जान प्रानरनाय आबो इंया हायसि practical ससय खलायतो आबो जों मानसुक थाय जतनो जों एवरी पॉइंट सो थानसांनि जों सामुमा खलायलायनाय थानसांनि जों जबामा खलायलायनाय हायसि सो ताइ बारा बिसे कक सालिया बसकांनि सालते बो कानेक्ट लायनाय ताइ गोबां माजे इश्यूज दंमारो डे बाय डे जों कक सालायनो खाखायो तिनि जे जों SIR नि कक सामरो बाक्सा बर क्लियर ओंखाना तांनि जों SIR नां एंड क्लाइमानि परे ताम स्टेप जों नाहार जांनाय BLA रकनि ताम इम्पोर्टेंट रुल्स दं जे बुथ लेवल एजेंट रकनि आबरबो जों सालायया ताइ जे रेप केस मोलस्टेशन हामिया सित्रा नासिकनाय रकनि केस ब्राइके बारि मानि सोसाइटी रक जों थानसा मांगनाय ताइ तिब्रासा एकॉर्ड जे साइन खालामनायनि 2 मार्च आबो इम्प्लीमेंट ओंनाय श्योर 110% किंतु जों लगिमारनाय वेट मा खायने पेशेंटली 1 year बायसे जों आसे खां को जागुंके बाइकिंग नाय जे जागाव 35 बছর गुबुनी पॉलिटिकल पार्टी न जों लगिरे खायसि ताबुक हा बुबाग्रानो जथेष्ट जों टाइम मारनाय हायसि ब्लाइ के हामबाय